permitting Peter to set his foot on our island, for me, is another confirmation that the Lord has not forgotten us. May we not forget that we are the chosen people. F'intervista li l-Kardinal Mario Grech kellu mar-Radju tal-Vatikan huwa tkellem dwar is-sinifikat taż-żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna e kif dan se jkun mument li jikkonferma l-fidi tal-poplu Malti u għawċu kollu fil-Knisja Kattolika. Huwa fakkarna kif pajjiżna għadu kemm għadda minn elezzjoni ġenerali u dan għandu jfakkarna kif il-poplu Malti huwa poplu elett minn Alla li qed iżomm il-wegħda tiegħu lil Maltin u l-Awċin kollha se jibqgħu taħt il-ħarsien tiegħu. A week after these elections, I would like the Holy Father to remind us that we are not only electors, but that we are an elected people, elected by God. Perhaps not all Christians realize the importance of this act of love and commitment by God to His people. In every election, there are promises. And when God elected us and we accepted His proposal, He made a promise that He will not leave us alone. Il-Kardinal Mario Grech qal li din iż-żjara tal-Papa Franġisku se timla lill-poplu Malti b'aktar tama e kif bħalissa id-dinja kollha tinsab għaddejja minn perjodu ta' qtieħ il-qalb, partikolarment minħabba l-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Saħaq li l-fatt li l-Papa se jżur lill-immigranti din se tkun okkażjoni biex juri l-apprezzament tiegħu lejn in-nazzjon tagħna li jagħmel u għadu qed jagħmel il-parti tiegħu f'din il-kwistjoni. U dan għandu jibgħat messaġġ qawwi lill-Ewropa li Malta m'għandix titħalla waħedha f'din it-traċedja umana.